2019 की जून दा मऊ नहा अमा हाथखिबगा मरी लेना मतम सांगना जेल दा लेरुरबा नुपा अमा कोर्टना बेल दा थादोखरे 2019 की जून कुन मरी दा मऊ नहा अमा हाथखिबगी थोकदोक चेन्नई हाइबगे चार्ज दा पुलिस ना फादुना जुडिशियल कस्टडी दा मतम सांगना लेरकलबा नुपा अमा कोर्टना अगस्त 13 दा बेल दा थादोखरे कोर्टना बेल दा थादोखरबा मियोय अदुदे यारिपोक अंथा ममांग लेकाइदगे कोंथोकजम इबोमचा सिंह चही 19 अपोकपा के बैग्य सिंह कौवे महाक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल ईस्ट ना अगस्त 13 पर्सनल रिलीज पीआर बोन लुपा लिसिंग होंपू अमदे सिक्योरिटी अमा यावना पिहल्लबा मतुंग बेल दा थादोखिबाने कोर्ट असिना पीखिबा बेल ऑर्डर अदुदा महाकपू चेनबा अमदे लोटखिबा यारोय कोर्ट असिना केस असिगा मरी लेना कोर्ट कारंगना बहाइबा मतमदा महाक सोइदना कोर्ट अपीबा तारीख अदुदा कोर्ट कारकदबने महाकना कनागुंबा प्रोसिक्यूशन विटनेसिंग इन्फ्लुएंस तौदुना केस असिगा मरी लेना अचुंबा स्टेटमेंट सिंह सेमदोक सादोखनबा यारोय अमदे महाक कोर्ट के अयाबा याउदना स्टेट की मपान दा सत्पा यारोय हाइना डायरेक्शन सुपीखि केस असिगी इरिलबुंग पुलिस स्टेशन दा लैबा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना इंग 2019 की जून कुनमरी गे नुमिदांग पुंग 10 ताबा मतमदा खेत्रिमयुम देवेंद्र सिंह कौबा मियोय असिना इरिलबुंग पीएस दा रिपोर्ट अमा तौरदुना महाकि नुपी खेत्रिमयुम ओंबी सुमिता देवी चही 53 असे नुमित अदुगी नुंगथिलदा मयुमदगे वांखै थांगापाट मपालदा लैबा लाई मयुम ओंबे संगीता एलाइस अमुबी देवी मपुरोइबे एल इंद्र हाइरिबा नुपी असी उनगनी हाइना थोखिबाने अदुबु नुमित अदुगी नुमिदांग पुंग 9:30 रोम ताबा दुवाइदा लाई मयुम इंद्रना मंगोंदा फोन तौरक्तुना महाकि नुपी सुमिता थियाम चिंजिन हाइरिबा मफम अदुदा एक्सीडेंट थोक्तुना लैरे हाइना पाउ पिरकपदगे महाक देवेंद्रो मफम अदुदा चतुना येंगलुबदा सुमिता सीदुना लेरमखि हाइरे तुंगदा इरिलबुंग पीएस ना एफआईआर अमा चंदुना केस अमा मिसी असिगी मतंगदा संगीता एलाइस अमुबी एलाइस कोंथोकजम इबोमचा अमदे लाई मयुम इंद्रगे मथक्ता इन्वेस्टिगेशन चथदुना लाखे तुंगदा पुलिस ना सुमिता गे मिसी असि सिंगनबदगे इंद्र अमदि महाके नुपी संगीता अमसोंग के इबोमचा पुलिस कस्टडीदा वहंग पहंग तौबदा सुमिता असि मियोय सिंह असिना हाटपनी हाइबा खंगबा ngambगा लोइनना कोंथोकजम इबोमचा दे नुमित अदुदा अकोइबदा मी लाकबा येंगदुना लैखि हाइबा खंगबा ngamखे संगीता अमदि महाकि नुपा इंद्र जुडिशियल कस्टडीदा मतम खरा लेरमलबा मतुंग कोर्टना बेल दा थादोखे लोइनना इबोमचा दे मतम सांगना जुडिशियल कस्टडीदा लैदुना लाखेबने महाकना महाकि काउंसिल गे थ्रू द अगस्त 3 बेल एप्लीकेशन कोर्ट थांगलखिबने पनबा याबदि पुलिसना केस असिगा मरी लेनना अंडर सेक्शन 120B 201 34 अमसुंग 302 IPC की मखादा एक्यूज पर्सन सिंह असिगी मथक्ता 2020 की नवेंबर 13 चार्जशीट फ्रेम तौदुना कोर्ट सबमिट तौरबा मतुंग कोर्टना केस असिगी चार्जशीट अदु कॉग्निजेंस पीखिबगा लोइनना सेशन ट्रायल नंबर 16 ऑफ 2019 रजिस्टर तौखे अदुगा ट्रायल की सेम साबा हौखे अदुबु कोविड-19 की पैंडेमिक ना मरम ओइरगा केस असिगी सेशन ट्रायल हौनबा होनबदा मतम यामना सांगना संखिबना मरम ओइरगा एक्यूज कोंथोकजम इबोमचाबु बेल दा थादोकपा याबगी मतम हेलबसु महाकी बेल एप्लीकेशन थेंगना पिखलकपना मरम ओइरगा महाक हंदकता कोर्ट असिना बेल दा थादोकपगी अयाबा सि पीखिबनी हाइदे असम पुलिस कस्टडीदगी नांथोखिबा रेप अमसुंग मर्डर केस तो सेनबा मियोय अमा मियामना हाथखरे हौखिबा लेबाक पोकपा नुमिता पुलिस कस्टडीदगी नांथोक्तुना सेनखिबा रेप अमसुंग मर्डर केस तो सेनबा एक्यूज अमा ngahan sagolsel numita asam ge lakhimpur district tam miyam sangduna phuduna hathkhre haina asam police ki paw man haire police ki paw na hairibana miyam sangduna phuduna hathkhrabe accused adugi mamingna raju baruwa elais gerzai kauwe miyoi asi asam police ki custody dagi nanthoktu senkraba matungda gilamara police station ki manung chana laiba kalikili village ke thong amagi manakta lotuna lairambadage local khunja kharana mahakpu ubadagi khudaktagi pharaga police ta sinadringai mangoinana tamthina phuke thogdok tu de accused adu lekhidabani haire thogdok tu gi matangda ngahan ayuk anganbada police na pau chapchana phangki adubu police team aduna mafam aduda yauba matamda de accused adu yamna thina soktuna gyan tadana leramke khudakta police team aduna local hospital amade accused adu pukhatuna laikana bhotnabada ka hena sokpana maram oiraga lekhidabani haina lakhimpur ge superintendent of police BM Rajkhowana phongdokhre leikidrabe accused asi masagi chahi nipurom sure accused asi area aduda criminal gi oiba thogdok ayada senabada natana lut tauba rape amasung murder case ta senaba miyoi ne mahaki criminal gi oiba thawong sing asi local miyamna loina khangnaraba misak ne thogdok asi gi matang da police na mihar aduda senari ba sakhang da miyoi sing adu gi mathakta FIR ama lodge tawkibaga loina na mara laiba miyoi sing adu masak khangdok na ba hotna re adu ba hojik phawbagi oina kanagumba ama taphaba punba leitre
Panba yabadi accused si yauna atopa criminal ani. Dakua Kanada leiba. Court amada hearing gidamak police custody da puthorokpada nanthoktu sian khibane nanthoktu sian kharba sing aduge manungda Meoi amadi ngahan yumsa kaisa numita phagat pangamkhre Miyamna phubadagi laikhidraba Barua si mamang sahi September thada police ka khudthongnabagi thokdokta yamna thina sokhe Meoi asi amukhana police na fadringai mangoi na sahi asi gi January thada hospital gi COVID-19 ward gi nanthoktu na sian khibagi thokdok laikhre haire Nupa amana nupi macha ama mangakta lendu na Hatkhre Gujarat ke Kheda lamdamda masagi chahi nifuga taruklom suraba nupa amana mahak koina si yade haibagi damak masagi chahi taraga taruk khakta ngai ribe chahi nauribe nupi macha ama mangakta paper cutter na lendu na Hatkhre wafam asigi matangda police tagi phangba paw amagi matungin na nupa adu na mahake masa nupi ga tinaba mamanabi nupi macha adu luhongnaba wafam hanjin phongdokpa laike nupi macha adu na ahanbada nupa adu gi pawkhum piramlabasu hokhiba numit kharani asida karigumba wafam amata phongdoktana Tumina Lation Kibadage Raju Patel Kauba Meoi aduna paper cutter na nupi macha adugi mangakta lendu na Hatkhre oigani haina phongdokhe Ngahano midang tras khungangda nupi macha aduna mahaki mamanabi amaga loinana cold drink laiduna thaknaba thorang tawringaida Raju Patel na khanghaudana changsilaklaga paper cutter na mahaki ngaksam amadi khudang da lenkhibani haina Kheda district police ke superintendent Rajesh Gadiana phongdokhe Raju Patel na nupi macha adu da attack tawramlaba matungda nauribi nupi macha adu mafam adumakta da laikanaba ngamdana khudakta sikhi haire nupa asina ka hen balisat ka loina na pamda bo wafam kaya nupi macha adu da phongdok lubadage haukiba numit kharani asida paukhum amata pidana laisan khibadagi Raju Patel asaubaga loina na mahakpu hatkibani haina SP na makha takhe Aroibada tabi dibapum namakpu thagatchari